ntiyagiraga ubugome n'uburyarya, ariko niwe bishimiye gusenjagura, kandi ariwe mubyeyi w'imitima. Haleluya Yesu. Hallelujah. 야코스리 한가에 야심에 야코스리 한가에 야심에 우리 완전히 Yakosi come, Ashime, Hallelujah. Mureni watu Yesu, Isa, Yakosi come, Ashime. Yakosi come, Ashime, somebody got somebody. Yakosi come, Ashime, Ashime, Kani, Yakosi come, Come on,
Hallelujah, 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 hallelujah. 이
zaduhesheje agakiza, inkoni yakubiswe nizo zaduhesheje amahoro. Amahoro dufite twayashejwe n'inkoni za Yesu. Imisumari yatewe mu biganza biduheshe ubugingo, tugasoza tuvuga ngo hashimwe Yesu wambambe watugize umwe n'Imana. Hashimwe
uzakirambuye azamure uko yasize, uzamure ikiganza wazanye kizamurira Imana. Haleluya, haleluya. Ntiyagira ngo ubugome n'uburyarya, ariko niwe bishimiye gusenjagura, kandi ariwe mubyeyi w'imitima. Haleluya, Yesu. Abantu batasimye, bipfura abanyabwenge bamuzunguriza imitwe.
watuzaniye ubutabazi, Mesiya 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 watuzaniye ubutabazi. Ntimuzi mwese ko ntari umuririmbyi, ntimubizi ariko nza numva iyi ndirimbo nafashemo aka kantu gusa kavuga ngo Yesu ntiyagiraga ubugome n'uburyarya anasifiwe. Nako gusa ibindi nawe ugenda ubigira ibyawe, njye nako nagize akanjye. Tuzamure ibiganza ntange haleluya. Wongera usubiramo uvuge ngo ntiyagiraga ubugome n'uburyarya. Noneho mureke kwiterera muririmbe nk'ikorari, sibyo? Mureke kwiterera. Tibuzi ko nisho ukunda kwiterera wa mbere, niko kwiza sawa. Yes, haleluya. Tuzamure ibiganza ariko muratwitegereje Mana yanje we. Haleluya. Tuzamure Imana ibiganza. Amen. Bizabigora kujana n'umuntu utari ikintu wacumvise uburyo bw'umwuka biragoye. Jewe niyo nafashwe iyo umuntu anyongoreye aba deje abavuye muri password kuko nababonye ukuntu mwatwitegereje mwafashijwe ariko turi kumwe neza. Noneho tujane basi twagerebe, ntabwo turi gupromotinga ino ndirimbo. Hari ibintu abantu bazabashamo amanalize. Imana yarayirukisha iraza irashika